Assalamu alaikum tug'andar. Özgön rayonu Qurshab Jayma bozori tug'andar. Бул жакка дагы азыр мына көчөттүн сезону болгон үчүн көчөттөр өлө көп келип тур тug'andar. Анан Норуз майрамыңыздар менен тug'андar, барыңыздар. Кыргыз элинин Норуз майрамы менен тug'andar. Катталбагандар болсо катталып тug'andar. Лайктан балча айтып басып эле тug'andar. Анын кыйынчылыгы жок го. Сиздердин катталганыңыздар мен үчүн маанилүү да тug'andar. Ошон үчүн катталып, лайктан басып, комментарий жазып туруңуздар тug'andar. Азыр мен бир катарына көчөттүн, ушул Жайма базардын bir qatar bağlarını bilip berem tuğanlar. 21 Mart Suboта. Tuğanlar bu bazar ötkende uçkunda da tarttım ile o. Buna Şirin Anar dedi. Şirin Anar'ın köçötü kança hava? 200 bular. Bunlar 200 dön ha. Şirin Anar'ın köçötü tuğanlar. 200 somdan ken. Göğürek alsa 150'den beri etkensin ha. Göğürek alsa 150'den beri etkensin. Terektin bası kança ha? 50 somdan ha. Terektin bası 50 som ken. Buna gruşaçı kiwi gruşa dedi. Bunun kaçından bas? Bunların bası 250'den ken. Arbat nakde. 250 som ha. Arbat nakde hoca 250 som ken. Ne ol çavam no Asaka sıydan örük dedi. Örüğüken. 200 som? 200 som dedi. Bu ne ol kodu? Nak. Mauzer nak. Kaça bunun bası var? 200 som ya. Bunun bası 200 som ha. Lesnaya krasavitsa. Bulço. Bu da abi. Lesnaya krasavitsa тоже 200 som ken. Buna magiya kança Rozagül? 30 som. Bunlar 30, bir köçet 30 som ha? Bir köçeti 30 som dedi. Kripsiyon almalar çava? 150 som. Bu 150 somdan ken tuğandar. Pink Lady dedi. Pink, ötken oşun aytal bayama kıyda alıp etme. Pink Lady тоже 200 somdan ken tuğandar. Smerenka aldağı 200'den hava ha? Bul dağı 200'den ken. 150 som. No şabdal ha? Ha bu şabdal kaysılar bol kalat? Açık ya. Ha bunlar şabdalı dedi. 200'den mi? 200'den eken tuğandar az emek köçet sezon yüce bular turup nantip güldeye başlaптыр. Bu tek izme şabdalılar, bundan da şabdalı öğretti tuğandar nake. Bunu bayağı lısı şabdalı cünü yok. Bu da oşanda eken bu bayağı cünü bar şabdalıdan ken. Çoğun şabdalılar болады dedi tuğandar. Азыр туғандар ушул агамдын азыр номерин калтырып коем туғандар. Кимге азыр көчөт сезону көчөт керек болуп аткан болсо туғандар, чала бересиздер. 551 менен 98 35 туғандар. Ошол номерге байланышсаңыздар туғандар, мына азыркы тарткан бардык көчөттүн ээсине байланышасыздар. Кимде ким көп көчөт алган болсо, жакшы эле түшүп берем дейт туғандар. Анан жеткирүү эмелери барбы баба? Бар. Жеткирип берет экен туғандар. Доставкалар бар дейт. Ким көп алган болсо, бесплатно жеткирип берет иншалла. Би алманын көчөтү канча шеп? Канча укам? Би алманын көчөтү канча? Kança bunun köçötü? Basın bilmeyiz mi? Kança 200 somdan dedi öylece, 150 somdan dedi öyle. Bir Alman köçötü kança kanaka? 200 som. Bir Alman köçötü 200 somdan geldi. Buna bazarga gelip şunça köçöt tarttım, birok bir Alman görmedim bile, şul yerde varken tuğanlar. Bir Alman köçötü 200 som. İuriski almalar var baba, yer tepişkan almalar. 100 dön ha bunun köçötü. Bunun köçötü 100'den geldi. Buna sarıçı bak, bu ne de koyçu ne bunun adı? Zaltogerin Golden. Ha Golden. Bunlar hem 100 somdan. Bunlar da 100 somdan geldi tuğanlar. Yabloko Boyka dedi. Bak sarı tukum almak hem ne? Ova, tukum alma sarı. Kokon gilasları 300 som. Ha bunlar kokon gilas. Kokon gilasını 300 som ha? Ova. Bundan da kokon gilas betkende tuğanda resmede. 300 somdan bunlar köçötü. Naktarı 250'den. Kuruşa mauzer deyip bunlar. 200'den ha bunlar? Mauzerler 200'den. Nolar 120'den. No'ları tuğanlar 120'dan ken. No sortu 150 ha? 200'den. 200'den ken. 200'den ken tuğanlar. Nomeri de aytık koyasın mı? 0556 menen. 0556 menen tuğanlar. 01 01 43 43 tuğanlar. Asayani bolottu bizde polyasından gaz bereriz. Oşo tuğanlar kimge mınday свежий köçöt ala men prям polyadan alıp ketem desеңizdер, polyadan gaz bereriz deyt tuğanlar. Жеткирүү emeleri var baga? Var. 20 tür köçöt var. 20 türdүү köçöttөрү бар экен туғандар. Алмадан тартып эми баары бар экен да. Gilaslar var, kokon gilaslar var, mana vişneler. Şunday iyunda pişe turgan, özünü çаңдатат, тайкары gilas болгон. Ошондой жакшы гиластар бар экен туғандар. Кимде кимге көчөттөр болсо, ошол номерге байланышып берсеңиздер, ким көп алса, үйүнө жеткирүү кызматтары бесплатный болот туғандар. Ооба. Кыргызстан боюнча, не то что туғандар Ош обласы, 7 облас боюнча жеткирүү жолдору бар дейт туғандар. Чала бересиздер. 24/7 telefon иштейт дейт. Бадам көчөтү канча укам? Odan geçer 180. Badamdын көчөтү 180 сом экен туғандар. 180 сом дейт. Мына би алма бул жакта да бар экен. Би алма канчадан? Yolmada be.
Bir alma daha 200 dene. 180 200 dene. Na çempion. Çempion bu şabdal ol qolabı? Çempion şabdal qancha bunun koçotu? 150 so'mdan ekan tuğandar. Naq nektarin deydi. Qancha bunun? Ha bari tegiz ekan da tuğandar. Bular da 180 so'm, 150 so'm, 200 so'mdan ekan. Muna batgan örügü de var ekan. Öte son. Koçotun balары ушундай болду туғандар. Азыр көчөт сезон болгон үчүн көчөт эгишет да барды. Базар толу көчөт. Анар канчадан ка? Onlar 200. Anar 200 сом. Мынандай болгон анарларды аласыздар да туғандар эксеңиздер. Жүзүмчү? Жүзүм канчадан? 300 son. Жүзүм 300 сом экен туғандар. 300 сом дейт. Так. Камда балта саптарыңыз канча экен? Тегиз 200 сомдон а? Булар кайсы теректен жасалат, өрүктө? А? Зараңдан жасалат, а? 200 сомдон дейт туғандар. Мына лопаткаларчы? Лопаткалардын баасы 300 сом. Мына гравелчи? 500-400 чоң кичинесине карап экен да туғандар. Мына саптар канчадан? Мына саптар 150 сом экен туғандар. Мына шытко лопаткаларчы? Канчадан? 300 а? Кытайский булар. Кытайдан келе ака? Кытай экен а? Но чапка? Бу мен не чапса болот астынан? Чөп чапса болобу? Ha et çapkan eкен туғандар. Et çapkanга дейт. Канча bunun басы? 350 сом а? Басы 350 сом экен туғандар. Мына берсаңыз канча ака? 2,5. Берсаңыз басы 2,5 миң дейт туғандар. Мына жакында жан жайтты баары өчү биздечи дагы. Ошо жанга айдайт ушу берсаларчы. Мына ак кулак өтүктөрүңүзчү? Мына ак кулак өтүктөр 5 миң экен туғандар. Союздун өтүктөр өткөндө бир көрсөттүм эле. Таман көрөйүчү. Таманда мына жеринде баягы 60 тыйын деп жазылып турган эле да. Мына рабочий ботинкелер сака? 1600 дан. Мына алдында баягы темир бар экен, түшүп кетсе эчтеке болбойт да. 1600 дейт. Мына туфактар канча мына туфактар э? Бул эмне? Буну жөн эле көчөгө кийгенге кийишет беле илгери? Канчадан бул? 1200 сомдон дейт туғандар. 1200 сомдон. Опа! Мына туғандар, балаңыздар галош алып берсеңиздер, ылай суу, шымынын тизесине чейин ылай болуп келген балдар бар да. Бизде шокко балдарыбыз. Шок эле болгон жакшы да. Анан ошолорго ушундай өтүктөн алып берип койсоңуздар, илгери ушундай өтүктөр кийишкенде балдар ачса. Бунун баасы канча сом экен? 1,5 миң экен туғандар. Бунун производство каяк ака? Мен оштогу эле усталаркы дейт. 1,5 миң дейт туғандар. Ушул ботинке кызык болсочу туғандар, азыр мен агам номерин калтырып кетем, чала бересиздер. Балдарыңыздарга алып берип койсоңуздар, мал кой караганда кийсе, буту суу болбойт, ным тартпайт, жылы жүрөт да мындайча айтканда. Ака номерди айтыңчы. Ушул сурап калат да, номерди айтың. Telefonum Ооба, телефон номерди айта бериң ака. 755. 755 менен. Карап айта бериң. Айта бериң. 01 19 62. Туғандар ошол номерге чалсаңыздар, ушул агамда ушундай bundan көбүрөөк сураса таап бересизби? Бир эле калып тур туғандар. Балдарыңыздарга алып берип койсоңуздар болот, заказ кылыпчы. Мына военный формаларыңыз канчадан экен? Комплект 700бү? Комплект 700 дейт туғандар. Мына военный форманын комплеги 700 сом экен. Жакшы экен да. Төсөн. Туғандар, шумен видеоны жыйынтыктайбыз туғандар. Кимге видео дагы бир рет айтам туғандар. Жаккан болсо баалчы айтып, лайкты басып туғандар, ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, үйүңүздөргө биреке, дагы бир рет Нооруз майрамыңыздар менен.